Tasit sin mergida ada belau rokui sora will tutau ma will go singel mora tirgel cook on the other side of the world amdeng la set tok la ada belau akimne announce tel talk show ahead of time to me am not tunin ngara pe area madirek ngara New York ma Florida madirek ngara at Taiwan lo reng setiap program ngara huriping worldwide au mese reng setiap program eso la ko mga tergi me tilgi akapala sa sem nanya tilgi technical problems tilgi face no dia hasbam start exactly 3 o'clock di kamamtian la siga problem bagi na solve pergi kamamtian ngara eso lang me boku ay sirmiu ikagi del ngaklel ngi tirgal team la Ministry of Justice ang atyang el momsada gel ku lider tial Ministry of Justice ndi au era de borse em do ra program bergid so akil ngwa gel ngumsang amasi olkri le ngwase ma pol lolulu el meskita kadebang lungu el momokrar gid tiagi del talk show la lorur ngi Vice President maratan matalwase marsi mai kamla iporka ولا كلير هذا بضت الأكل طلولو هذا من ديوس الغربة بالوارس يمرا الغب قليان كلام وغليان كلام يمرا المساولة إثامرات مول إكلول بالتيجرين مغرا الشرقاو يمرغار السويد بمرا الجل ترغب قرتيال توك شو ولين تاتوغوبت ستلغل تنغات المراروغ الآذ التيراتون إن لورينس وبنترير ما دلان أكلير إثام kamra masao lagi diol bang serga wemring asule lulu ay garogu labang lang alye man Jesus Kristo lo sa pelam amen amen okay atalo se solang me bok introduce tirgagi del la Ministry of Justice ngatiang ma kanrengel wasa Vice President relange yapos tir magagi del ngatiar elan malpato ka ba pil ngal badan mapusa singla malpato ato gol polo sa di important the holar tirgagi del ngarba adra kabalment merapuay mong most of isma of tokli gagi del in question issues mong most of el address solar adra bro mo tangay lenga omral wasa sugumar adra bro mo tangay tok telang tingi tian Ministry of Justice eng mo sa problem sirgit ngak mo ger ngil giret sel mo ger director akon el giret sel September requirement transit belt ta gigi de lang abo o eskatir met mos is modern mergit ma director registration ang ngel lu ang aralan elang lola pa tokol question direct mo okay mang di kote sola me epok hutiate al eto urengara ungil teriat sil selmora a president ma direct obgul belau arklay ma ipadul ma obgul belau rokui ma president tra senate el hokons paules ma speaker house of delegates el Anastasio malungil itasit marokul other belau lo reng so mesetiang ngar atsel Michael belau manungil itasit legor mi rokui au bengeder el alsis en artiang alom tera Ministry of Justice tangania Vice President and Minister of Justice el udu sangabao senior esola ngania director Bureau of Public Safety Ismail Agwon director ngania Chief of Staff to the Vice President Roxanne Balesam my special assistant to the Vice President Marcy Olgril and last but not least community advocate Shelly Remangsao. Did I say it right? Okay, tirget tay madala ngatia di imos alet tiradi rogo. Tiradi rogo tirga angaw ga hindi ngakadi ako mesra gender ako mesra say performance and accomplishment ardil maksa and when I was in the military Vice President my boss was a woman. Yeah. Was a woman, so I don't have no problem with that. okay thank you okay anyway malungil itasil sa magid rogo ya gusto siya Michael Mora Vice President, balomura program regional itasil Vice President. Oy, madam malungil itasil se tuli ka kamral masaw lakmal mrenga sulemel artialte alan mo sabela obisra Vice President ma Ministry of Justice el mel mo matul el girela urerela igal tablol obis ang kora katingi kal ngarting tuli ka ma di klutel mo oy soy saigel greetings el blam tu Paul Chapekal lolwel camera ay betul ma warm greetings el mora ay betul ma raklay ma bilo ma ebi raklay mora President Wibs Junior ma rokul ministers sa cabinet ma rokul nga executive branch mora tidak olvida kalula representa Senate Baules
rohul senators, mora speaker Anastasio marohul la House of Delegates, mora judiciary ra Chief Justice ngiray galaw, dirikal mora state governors, legislators, marohul other belaw kaman misula te al musu edalog yutiang mga tatuon mora adal ngaray krel belaw, marang al sila belaw. Akti neswa kal open by saying wasisira ang president tamle sign the executive order almle create the imong al Bureau of Public Safety. Osi sa 7 al division sul mosoy sa alsel. Mang director ako na mo sa mga datuod kinelse akti so kalo ay silwase ay mlora Ministry of Justice sa July 21, 2021. Mo will be celebrating our first year Ministry of Justice sa July 21, 2022, which is coming up Rael al Samir. Mga diklutal mga sulem at tegidal tial. Hello nga lalo. So lang regel patol question sul mola malobo moger fik prosegue dara opening pol sa betal continue uli. Okay. Ganun siya Vice President ng lalo. Dugok mo lamang ialo ke. Okay, anyway. Sige na, tuloy na. Walang si. Oo, ma'am, answer sa lo sa ngil ko ngil tasis sa karga lo kasi ngil ko basta ngay tasis. Leo lang mo. Alam nga ariya ko sa lo tres ka. Oo. Ngariya question mo laban mortial show. Gagi pala ni Phil babra ko ra. Okay. Okay. Mada pere haligi mo programa por nga ker kawe ko tira switch yo ngere yoger. Okay, madal wase sola buhay Vice President dalam letiang direct so the AG al may ding ani at sungul mo da at may or maybe some other time like direct mo offer ko may mo spell ko smada ikan mora buhay. Hindi Samil mo cover, I get rogul Samil cover, we will say them open for questions and answers. Mas Samil no tua karbam Samil. Oo, mal masaulit tuli ako amalat kulwasin sa edal mamsti ate alam to kurak mo ay gelo rioro longot mok. Algi la Ministry of Justice mo bisa Vice President mo to mo mga understanding ergi dira wala mo ra kerma angir. Okay, mendik pa sa te ala ilan ma Director of Public Safety, Director Ismail Aguanel. By the way, tansya biringi. Happy birthday. Okay, temela pulisuy magi malungil tamel kimi. Ere ka mo itakla imoralita kara university show. Okay. All right. Kam sa te ala Director Aguan Michel kuk mo o coraso diesel taleta uriol lol tautenir el ang lega gi de roguil 7 divisions. Sila identify gigi del 7 division sa nga amla morweb tar eungel tiagi di Bureau of Public Safety di imol Bureau LR Ministry of Justice nga ungararing. Okay. Madam Vice President, Willows nga Mr. Diaz, mga tiral listeners, mga nilalalu. Yes, mga kamla mo 20 years of police ra Blue Delaw. Makmlar tiara aramong mlo director of police, mlo drug enforcement, and then naglilut ng mga director of police. Mlar sel transition committee ra gagid president Surang Junior. Mlar nga gagid issues will point out and all no challenges. Mle sorry al streamline el lutal mutal related police mo bol arong le dita muktegani sabihin mo to kala le selam le present situation awal lo mir kumamal mo kakaros el bureau sa agencies mang walblo makasal police then already mal specific task mang laringay gigil experiences ra past the Serral Dil Imod Bureau protocol divisions. Manggolam leswad let's go back to basic. So al time na kadam na sois 2022 ang ang director last year February 2021. Agi malmol malogyo malang improve lagi the challenges and hopefully translate and improve our services. Salamat ko challenge ko mama data and statistics back up ay gagi
Lurior, malum legal accomplishments, malum legal improvements. Agidir ko Lurior segit, so if you ask me for a hard copy, legal facts, I need to go back to the manual. Magyotog, so amil support tagal. Hindi ako marang, maladra blo, marang masisid spirit ra Bureau of Public Safety, ma Ministry of Justice all time. I think it's an improved sense of secured and safety. Say agi Oriol 7 divisions, 7 chiefs, maarang lela bler bulis, tral malwal beringi, improve beringi, logi utel, o tutel ala, masel, loyol ang gala community, migrate programs, mara proactive part of policing, which is community policing program. So, sige na ako na di kadebag summary na amokte ko mauriol al-time maral mo. And I hope como masero kamamil malang at masigi maral lutaw tetial moktegal improve dahil safety ma security ra kidal other belaw mar other care belaw metial other belaw. Okay. Solang ania questions le gor kami di halapon mereka pe class solai put sepedal mora individual questions Okay. Next person. Sir, mamo nga Chief of Oh, Staff. Chief of Staff? Okay. Okay. Thank you, Tuli. Malungi litasil sa muraro ko yung listeners, malmasaw lituli gertalte al blila Police Ministry of Justice sa tarakot tal labrada where sel safety ma security tal ada nga imori tray gidel adal over el al time ng aringiar 205 al police law enforcement officers sa blila Police Ministry of Justice Officer Vice President ta 11 our staff ringi kada direkal manay ko sa ngela Vice President direkal lo mesra or tela NEMO National Emergency Management Office mang direkal swadalo ay set tuli kalwa se serada ko talo mosois for office dahil ko nga Vice President since July of last year no sabi lul tuli sa gidal executive order President urangali sa nga organizational chart tra Ministry of Justice Alingia head alingia minister emorngia Segidal Bureau of Public Safety longar anya Director Agon Selngi Officer Attorney General longar anya Attorney General Ernestine Ringi mga kal Chief of Staff ng RSA madira kal Cell Office of Professional Standard algidel ngaringia Director Ringi madira kal Officer Public Information Management lingklowa gidel alda adu lawangela community ma public regular rural dong smokla mang tagidal evangela Officer Vice President ng Mlosav Edel direkal nga adalo kora mo ol nga sir sa idal takora information management tama direkal takora information dissemination and more public direkal lamorngi sa idal dulaseng Officer victims advocate o iling patokal time police respond to cases marokong deal with the enforcement trala almil tamal di sa engel victim or sa igid al situation na gida dal direkal help paringi mang sel moment sa tagi dal organizational chart of la policing ang wayal patokal obvious maluwang unit al sel tal Ministry of Justice ang aringar adra al sel gigi dal moment sa tigid la set of victims o man sa dal direkal mo ko makaira gigi dal mo telel maybe at some other time aling maral patok atalan tangil telurior direkal ko radim le swakalo ay selwase since ra Vice President tama directorial started tama la directorial alwa sa kadamalo spera human resource pada polungi la were de ul Twitter adal tiro over ma Vice President every Monday nganya meeting ra MOJ leadership ragim ko talomo emlo o mesage gidal kat magil ramre adal time mang since sa gidal mere lang ra walel gidal administration ng mo about 30 meetings sa lakat mo in those meetings ng oban gela director mar chief seringi mar AG malas malo sigira ngil mo tetela rior tira kalmla sa bari del gora akut maklisel dula seng good steward award al di with in house ito ta encourage technical otherwise sebo mungi lawyer ayal division kami our chiefs kami mo recognize kami chiefs kami usisigi del recommendation el mora director ya director representing il mora minister
emergong yung toda certificate tal recognize artist. Mm. Ayagida ayel dula sengkora positive reinforcement tal lultuira awere la traye del staff al dire al gimdilak, especially Marcy support ra arek la adeng mo sab edel gora gutmok lamang al dilungil tuligan sa kalungan di mo yung kirtige del other office na may yung sige del award that award nila every month. Mr. August ang laring Clyde Yali Welly Mar ra marine law. Sira September ang laring Allen Bemar hanggang officer Division of Corrections. Dire kal laring Duke Joseph ra marine law. Dire kal laring Bahid Pakataw tra Division of Patrol. June Ultirak ra Division of Patrol. Chelsea Basilius ra Bureau of Public Safety Admin. Kayla Rablu, the Division of Fire and Rescue, Roderick Pauso, Transnational Crime. As you can see, tirakang koraway alternate. Taka si Ira al Legal Division, sa igilul ko director lo sing 7 divisions, sing taang ako mo sa BL ng Gidal Award. It's a mungila rendir sa lo ng kwase management acknowledge sa Gidalungil performance artist. Tirakal diswa lastly era po marege Mr. Tulig, di ko ay sing malmasawla Malmasawla Ministry of Finance, Ministry of Human Resource, Culture, Tourist and Development. Salungar nga de Minister Ngiray, Ministry of Finance, Minister Udoy. Mga sa beedel sige del goal ra director la se we need the human resource el mo malisi telurio ra safety Rablur Belaw. Masin teneng lamo sa beedel hara 26 al new police officers. Lultire del academy longot mo club abla police mo train mang mal lungilarong mo dala se polsa el continue ani tegi del lungil lurior lo tabek la de kot mo club awet kel mo sab el mo salba aklar kida marang lagi. Okay, Special Assistant to the President, Marcy. Vice President. Vice President. Okay. Habang ko yung Mansale Tulig, malungil sa mararokul adal sin orang se tudin al time. Malungil arungu kal mosmo diesel one program al gungara al ringi etyang summer work experience program ra Ministry of Justice. Etyang kamabingit tulig kadablo ultral mga suse we kor omak sa mariar ra magikarel mang tamo sab ariral mo interested raw ri raklabulis na madingel wasing aklabulis rablur bela usprab togal other bela right. So they give the summer work experience program ra last week agim lo ray karo high school sa rablur bela will promote ringi. So different law enforcement officers from different divisions malmut regal K9 mang lo dispatch tel lobang kamamal mora different schools al promote they give the program. So tiyang mal target tirigel tira al time at the sophomores malubet the juniors sa high school ya next year at the juniors malubet the seniors. So that's what this program is about, and they will spend 1 week rotating through each of the divisions so they get first-hand experience. Ilwase wangarang aurela abulis even Director Agua na mal advocate for the ride-along program. So sabari rin kora experience sa katang labulis, sesel patrol ng wangarang, and all of this just hoping to inspire and ignite their sayidal passion. Rangal karablur bela will most sabari rin further education or tir and consider law enforcement as a career in the future. I see. So sayid, and then akora dilmutal connect to what the Chief of Staff reported that gira like hiring. So sera October, dungun mura October 2021, in domestra tokora klabulis, it's not a secret. It's a male dominant profession. In the past, malmutrela domes en batokarsal. So kada dira kal trial reach out tal morardil matamo interested al me. And so kada malungilar mo the report that to legal was say umlong arinya 2% al increase sa ardil al police. Oh. No, you ay get the hiring. I see. So it's really interesting. It's tira kay get the ardil al police am la joy na so happen tira ka but togar tira ola ba AS associate degree already. Community ara PCC ra criminal justice. So you can just picture Raise their qualification in what AA.
So, It is ang malungil sa classification guide na Ministry of Justice, milgot mo, Klabantir Adra Bureau of Human Resource, malso makukukmela ba associate's degree ka? Kukuktal gibel nga ba ba? oh, ini mi hardil hala comment, mi hardil atel domes lang kom na terminate na. Ato por acorte te dir ato por hospital te dir ma elang domes igual agency la government tungom sin tira dir Hindi ka ra olvira ka lulom kaya de tulikan mal mo plakar nga hotel ngel kiati at mal black campaign so we must and we need at least one minimum one deal el ngara senate el moserva interest ardil el ngara que bebira issues el girir ardil answer the aspire answer so say that just bakiati magagi del msblu I was very happy about that le gora balance and I was there with them and man appreciate the seguido presence till it no address ay gidu pebira to de aswam okay ma house el am director was ingida Vicky no ma direct ngagi dele ngaralo del mai sai ske mago mereng mi will direct balance telo bira halula mo ngarbil mo o telgibil betoch instead of just one okay ngunya Oh, and just lastly, okay ikabuk mamsa capacity building, maguk development our existing staff, mangaringi segi del luktub al cohort, well mlaringi rangaramo, yang wal kwatal gibel mlam iway, so nglilut el moringa uriol walgi seringi, cohort program logi wa PCC, masabari our officers sel gup go through, mamala associate's degree. Okay, then war gidre lang di ham call right away then war gida 488 vom rekel mensaal de tir mal obet introduce themselves and we're going to must be liga lo to da questions se gmio dol ngitra se tira arbab la adra habal mentrgit me please se bodro da wa questions se giden morti adange so mo garam lang ma se mdura admin speak for you but don't lens se be turmura bulatrin anyway medabor angel last el community advocate Shelly Musao to di kakti so alo isu sing kadira special assistant el mura vice president dildo maklilial community advocate sera campaign aktirul wasi selpok vice president moria community advocate office vice president lolo nga sera other avalu with grant funding with anything that they need and si iral access angya so office vice president yung kagidra community advocate okay kita Shelly Mral sulang ya vice, nglita sil sa tuli. Nglita sil. Mral sa first press conference sa vice president sa dir nga ministry la state. Ang mral announce ringi mang mral lepto ka deng walmlay. Bakola di so kalogi tel talk show gider el anye o ay sa walt mung maldir nga ringi la office sa vice president. Mang dingding da kal sokal mo makatakil mo office sa vice president sa dakal grants office. Grants office ang office sa president. Dira kal lawrio rangi ma domestic affairs la ministry la state lol top da te al ra grant al morabway ase gore nga kal ngar office vice president nga la sigidal advocacy program ra community ang I say lol nga seo rangi dil adra boy al the individual al the ma even ma state level lo spa anges ra roll application malubeng reporting ra grants waigan dirul wasa kabalmet tindira kal nakagudel mandira kal legal wukta ala ranta sa elme al nga sa ministry of justice ma agidira kal tap into kuk mo al nga sa program sir kamam okay namam rekrear class okay ngar lu maskawa honor shall show will gawa hotel eskara hotel question babang kamam malu ga dir ka magara okay balugil silsile korga tulit balugil silsile korga bai balugil silsile korga tira lubugil ega tuliga bat pro chal playground tira bukta gida bukta ora gi karat over bol bukta ya bel khuyuk ka taspadan okay ala sembugir kamar wol sabodia nda kana oridik murgo mo do bat pro chal wa playground tira bukta gi bal bila kabe bose ser gargun re tabal bo okay ira da bas tira te al kultura pul bo ruli sel verli और क्या ये होटल गैस ya bon ako di rupta gal gel bestial apal di bora ilale director oi Karun bukod ako ba kasi kapula tiyo kaya a director kasi tigal bulis raw oi pero kaya ako na blame dig ako akta ko palu ka raklel
lari na blue busel giba ko na kortil be. Etabel mas statement talaga. Esel lego lagi di bi laigan. Sebab lo tutakra bleu cali lagi gal. Eplago ada lagi di bi bolo mesel. Aku tu aku pebe la tol ku ka ba aku po aku probot tadi. Agora ul mo ka kalbe da process. Okay. Ilang lula malungil kalim medik takli masitya tira tabla bulis sergi dero koy kada kay ng seul improve raw yon talamal waisel dilia chief of staff ra yes kada mal nga song sangania astabil malmon malmalay masimal gilel telar bulis sergi dero blue vela gida mo sa medal take care gal 16 states especially gal states ra daw ma blue ang ayaw kora tigol maloko hindi kadmal na mo smala di mangkala orior regal bebila blua wa di aloy mong sila bem sois bagi ulurior make sure masing mo niya mangkala regal bekkel bluro ko hindi ka kanya program el time el gimoriol tia Carbonos regal state mo mastri aklisi rangers mo masabil di legal enforce la investigate mula process Asi. kilale guys ra amomio de mo dia nga lulol lumut tringi akmal ulingi tok masi please adala blual sumania guys ra kumio e umdas masing dia ka follow up please mo ko nga directly sem egal divert tagal resource alu bak follow up pasing ara gilel ger saya gi mo spe ngil al time lem kada dir ko lulol mo sel point la mo sem edel mangat tal pelwad rogil mula process. Okay. I hope kilaan sila kalimbe. Sakal Kabo. Okay. Amal masara malungil gering ang lalo el alta magimru la standard operating procedure for each division. SOP. Mamla SOP ngayon del TJJ Division of Juvenile Justice. We're at the process magimla sign ng magioryor ang umre kay Galbevida divisions. Al sila SOP was within ang girel nga niya response tira giril contact ringel victim ratial el incident mingel mleko el complain el giril la incident mga mosois ra altela SOP so each division na giril require the not less than 14 days ang giril sila may giril within 14 days etamla respondan mong even malaka development hindi ko el dikpunti ka development so sige dia wa el long term planning el gut maklilo giwa SOP. Okay. All right. Let's see. Question el direct mlara adrablu mikirela togora seat belt seat belt lamola implementation ni ang September. September 29, 2022 police amos issue citation mo kala mo seat belt. Okay. Director sa MS Modi said to given mo ko makay sabihin adrablu mo understand and was saying how important is seat belt to our lives. Oh, okay. Maka, like I told you earlier, over 20 years of police, over 30 years actually. Blames again, hotel, horrific accident scene. Factually, a seatbelt could have made a big difference. I'll just take our attention more like last year and the year before. Sila one nara matpa, kaya adam nara alsir. Amla believe Isel na lang at pang amnet tedel ade. Etiget tilura aspin. And when you take it in scientific terms and traffic terms, it's called centrifugal force. Everything moves with the car until the car stops. And everything in it will still move. Magigid el impact ra isel amlay. Magigid a ulmong mata. And if they were restrained with a seat belt a designer stopper ka sila stopper amlay. I see. It's kung dia ka seat belt lor ka kamal spin hitagel del ramlay may gele panel ramlay may got class. Kung sa kara set amlay. And then you got inertia, which is the forward first. The forward first 35 miles an hour and nuclear lang, you're talking about 500 to 600 pounds of pressure lol dubar ka. I see. So you're gonna hit whatever's in front of you, and most likely steering wheel and dashboard, alubong windshield,
And sadly, mananyawan na motor accident to bitray maligo. Abuy ga niloy ungil tial gingal. Safe force lugsis biap tululong ilabitang makunin. Pag magala otabadi ala ka do ngulin. You were compacted at move and bongel motor inflate. Assume niya kung wala seatbelt. As akmoera seatbelt. Okay. Level ka din ko. You're moving with this forward Okay. force. Basel gibong gibong molas multo din hindi ka dongo hindi ka mechanical mamaluk tagal boto gire del di maluk gire del di I jazz of life and wrong ulto din galan. And safety time is safety. Lahat yan laabulullah. Of course, direct seat, car seat for 6 and kami Saudi sila sa arangal ka telar kri el mo telar kri rahmal girin nga lagi kingal di arangal ko. Mga lola ba resources and wrong refer I say. Oh. So again specific as mil butul ko labler bulis yakman mo to. Oh. Di nga niya infant mga niya child. Oh. Di ka mga child lamo maklo patingel al ubang mobral ka bandel so turing ira baby a car seat. Ya car seat amora child di ka mga child ngolera booster le booster ko design mo ko klo ngano. Oh. Di ka bolungi lor ka dia patingel malubong tial movement ng kalangan. I see. So that's the difference. Infant totally restrained lang kami uway when ko stopring ay tiang en muto nga seatbelt mo stopring. Diyo si Sima booster di angal ka tong oklo and seatbelt or ka di tial booster chair man kalangan. I see. Mang gile mal proper size proper developed SMM mga regay dito kakaroon. Mangal ka diakal sa PL ultom ra window yo ba No, bila violation as seatbelt. Oh, manggil restrain Okay, so lang itong okra ba kasi itong okra frontal direct ng arsel passenger side ra front. Then that's woman 3 seatbelt as I say and kangal ka yaklo require a booster alo ubong tiale. If I'm not mistaken I think the car seat for infant ada algil ng amdalam lang Ngarabak. Oh, le dashboard Yes. Gele medical deployment tra airbags. I see. Le direct sa kita direct vice president tara ula insurance company ada ko sorry le diakala. No, dala, okay. Malungin mo mla moringi at tegi daluot. Eti ko ay se tuligal wa siyang kagi dali first lady, Valerie R. Whips, nge chair committee klela SAFE, Safe Committee, seatbelts are for everyone. Engage di away lo ngara arsel outreach, maral mga adul gidela tegi dalula seatbelt, dira kalungan niya donation ra car seats. Al-Sabel give out starting September 29, 2022, di Al-Sabel atol oil release tar ospital ala kalungan niya car seat rin. So what I say? Mangira de la gasto ang basta tel. I'll carry. And then malmasaw la friends rigidra ngaray kelvela ventilito urma roban trir lo durok la karsit sal memen si adal mal donate al mal mister adal tira ospe assistance al procura karsit. Okay. Sila mal. Le ada sur takes less than a minute to click it. Ya newborn tirga tilov dara OPGYN ngi madalal maral betor. Girel bora sa car seat. Yes, girel nga car seat, yes, girel. There's no reason for the baby to be on the lap. I see. So in other words, aware decided mo ngal prepare yourself. I see. I say. Okay, next question. Registration. Registration ramla sa man dito ra paring latra surang lo mes nga ka everyday tailor and expire licensing. Yarada, it's not serious enough a revenue involved. Kita ang song sa dude group revenue tara issue domestic. Hindi tilgal adre lal lo umakalaigan la mo dia safe to makal ngara remutraral. Tilga kita ay mertil. A question na kasi, kada magaranga sola sa bedel catch tilgal at si rar police masa gelo tobar tire tela adna sa kamera expire bort tiang gibiska. Kagagidele ticket malversation. Malungi lo kamlas mo via describe legal otobay. Ay amukte kani. May gal additional patrol cars. Dengan niya makasaya that itangan niya udol ngara traffic citation, traffic enforcement.
ding dia ka milil dia ka arokon mla di ses rabatol ding di ka beto ka complaint dito ka dilil respond mo rin. So we're headed towards a point more ngam milil at traffic enforcement, and we want to make them more hours available. At all time to nga malom sila kung to challenge again a movement of motorists especially sa Temela School. We try as much as possible to safely get them to where they need to go, like school, maurior, hospital, appointments. So we need to do more than just that. So I get Ottawa, my baby Ramlay donation, Manmasal, Indonesia, Taiwan, Siawan. I get my sweet Ya direct mal, it's very difficult to kita di kawa, ikaw sa le, ikaw tangay max tobra oktamale kasi. Era, yakon tingwa imahalwasi. Sige dira ko mas intera problem ar apla police le ketika awat ikaw sa le ikaw tangay mga face each other every day. Mang direct maringa kita aseruba katyang ko ramla expire liga ole bere hale kung ira check or something like that. Mang maringa tira enforce ala. Actually, Marcy, at the time almost here, naman bigyan sila professional standard. Professional standard, talmud, talsmisi, segi, del ethics, naman, matele, out, naman. Masel togol, masel kausel, motungya uniform memorial, diya ka adam. Ding yes, ka-treat professionally and with dignity and respect, ulyaw yun. Suguman diya ka ulyaw yun, kita lang belam yun. Yakaswal mo wa Solomon Islands and may fail government active. Yakaswal mo wa oles there is a acceptance ra kung makita talaga. We don't want that here. So ang rules and regs naman, and we've been steadily and very firmly enforcing it. Tapos rules mla mo change ay gigidal kora tagak talaga. Mla mo to multirak ay gigidal. Rules and regs, ethics, and our out of office. Okay. Next, tokora nemo. Tiya ko na ta appropriate hindi kung daswa Vice President appropriate lahat ng saudara. Kung la improve ringin mo point gi mal appreciate ringin. Like kung disseminate tagal information and more not only those fishermen but also everybody. Mung sa gumasa distribution ra gi the flyers to me wise gi ratwa nemo. Mga sulam may Vice President lang nga ka publicly known lo sakmle atakari. Sera typhoon Cherokee. Akmle atakari nila katakari as individual akmle atakara position rin lo say it's your responsibility. We all make mistakes. Tira dir silis para office makmle atakari to point lalo kita ng urang din tokol buhay. Mang ulak feel over policy mo rin lo say I apologize if I was very rude about it. Hindi amle mo teka nga mem sodil was elat tian nemo tia ko to cloud to tlelet aro turist migilin medaglia weather condition ela di mo tribal gora mamrire le labu magara klel en tobda nemo wase ito ngara condition tela mag kamem sodi sela sel seguido kul sta tringir le gorgar kirela tora mandatory mo la mo ngara regulation o bang la mo require mamaro good broadcasting stations ma televisions el sugumong kung declare emergency lamang typhoon and earthquake, excel klisi amora imalacabalmente director o broadcasters follow ay sige do unting legorgaw kam so dia nemo lo sige thank you for doing a good job. Kamal masulang and no apology neither the kabay man masaun. We learn from our mistakes mong lo subamal improve pace tray the comments will give them receive makamal masulat tuli. Nemo elang akmal sa credit ngele Executive Director Mr. Wayman Taway. Ngegi do orur tranemo di kamal masawla ngele MIC meteorologist in charge Mariang Amay sulgurior weather. They collaborate together as we ilol to the report. Kugi utiang etulig salmal amatak tirigero will member National Emergency Committee. PCC, Dr. Talay, PNCC, Mr. Heflin Bay, PPUC, Paul Talay, Trigel Government Agency, EQPB, I give it all, makal angara 15, 16, maybe almost 20. Governors Association, mga ningi, ooy,
Ministry of Health and Human Services, Red Cross, Akor Omisegel, Material Gimdong Okon Maliwak Ratebal, Ministry of State, directly involved ringi Ministry of Health and Human Services, ngaringi Ministry of Education, magi malbutol magi Oriol Girel tiang Bureau of Public Works, Ministry of Finance o giwa Bureau of Budget and Planning, Kashmir, ending maldira kan malswakal mga sulela Minister of Iang, alingi ako chair National Emergency Committee. Mga giblo almost magi sel ngani regular meeting ra mamal amal kura improve igay standard of SOP ra rela anemo makamal masulang yakmal lang no tesel dili o marang alwaseng malungi change tagidol omol ko ngil wase by regulation men sel so is para regulation ra nemo ngari selgi mo spe ngil ko ra guideline yung mo required by regulation alwase sel luaring ay gagi dele tawta di pero will emergency in case of emergency local radio stations ay giril mo radio matibi mabuay selwase akmal we did something like that at yan lo marigal typhoon Rai ay gimlo so amal lo usi mang mo tial sale of alcohol sale blood assist para condition. So, by regulation ng milgat mo, kung kamaran sula atil recommendation na so we're gonna write that into our regulations in Alwasi. So, all TV and radio stations ay giril mo cover or it comes under anemo. Sen mo do aru mo do a president maluben director anemo en dia ka alwi dringil en todo the tabsun maro kuila. Ese ngak milgora president tra khusus el girela Ngarel Belau AM band, say reach the end of the world. So mang sebel cover all the way to southwest ma en tan mo travel ulap mang actually se me the concentrate say give them go ya giro weather report about sebel top den mora Ngarel Belau el top den ngi sel AM band tir mabos el moren sra adang ngara ay marangara southwest island. Thank you so much. Tuloy at malungin recommendation na raw makmom katonya meeting and we'll be able to. Okay, kami kuk kamna mo Vice President. Akmala mo marekal makpil mo tan mal marenga sulel tri rokul members ra National Emergency Committee let mal bla karandir aktiso kalo ay sulwase we don't get paid kay get baby ra kami commission sa mga authorities sa long meeting ang ani ako stipend tir National Emergency Committee selgi mo meeting ang ka it's part of our responsibility to provide that okay buhay at so mga niya karmiw komkolera kanya karmiw mo tatilgal email and other Ministry of Justice komkolera 488-4848 488-4848 yang ngelu lang online mang kuktungala ng umsak patangala sa beto ka questions nga nga kamlayas ka 3 questions bela gukteme ngelu LS ka question marube mogerakin ala okay sulang tulik ya jadi kalau di follow up question bro saja bolsa dia tulis lihat bral expire bolsa jadi kalau dia al jumlah bahasa gua masih oleh kamu buat tadi cara tara tu gua boleh atau kau tiga aja polis ya kan still masih berat hon di selora labla kabasbil isu tiga terbesar lalu gara jadi berat laut tabla expire lepas dia kena berjalan seviu mesti tiga tertiga gitu agak lupa jadi kita play. Okay, keman sudah rakyat raw. Kami direktor. Sudah kita malungil geren oi agi tala time agi no start to site agi del mal di parva ya tur toya lo madura enchi magor awan na sel sel expired vehicle law. It must say no vehicle shall be operated on the highway without an updated registration. Ang erong ay gigidom ni park gigim site. Beto ka transfer la occur. Emla mo dia kala updated tigil lola bam live mas sel ngap ko ng registration. Amla change sa ownership. Oy.
pili ka nga niya la, masinggilam update na registration na sila o motor, alo ko sa taraa. Digim lo mati mas one mlael am na mo 4 times lo o idil mo la taraa. Mong baim lo ulag uktalak lo luyor mong advice ak mas pay ibere. Leng ngal mutal man la ang alguk na mutam sisi. Finance o lava record. Also kung ma-expire overse kamlay nga lakra 1 month. Nga niya percentage sa add-on penalty mo tiyal aralam lay. Maul mang mlo nga on tila Vice President Masimeda Pestila waiver yung finance. Diya kal sell penalty la blerbulis. Sell penalty la finance lang. Mula di 75 or up to 150 aral tiyal lim register ni. Ding because mga territorial expire. And sa 500 and sa mo 1,000. So, hindi kaldil kaol al-ad, hindi mla ka register ang blim, kamamal bulis sa site na pa bom register ngiling. It's gonna get to the point that alam mo di ako sa register ngiling, man lang mo klo, alam bom register. So, encourage at mas besides ram ngiling, may mas katiget, pom responsible in registering ang ninuling. Di malayan mo takay sa tali ng alak, tal seal, sa expire ang blim, hindi na update. Okay, sen detacho legor ka nga lo. Sulang director mga vlogger sa iyo guys. O angal lesala angeriya la orek sa time apal vlogger stala ba. Okay. Lagi dalbut ibole ika. Kalmay. Galul bodo olbe. Abdiogal wase. Kaya request la reply Blue Rubber Beok. The request Al-Gulbus Botsville gara work release. The Botsville help prestige the project Al-Rapal Beok gara ang go. Al-Got prestige the Pilipar gara practice. Galul bodol galul bodol ba kasi kapwa diogal wase. Gara po the request Al-Gulbus Eblodia kalbok, ekbia dilis, sila gitu le. Ekara kara edit gitu ya. Approximately bolsera. Saya praktek travel go. Lu question kabong. Okay, kabong. Sulang. Again, sulang lo manungil guys. Tell describing it program, selgi mo yung masing 6 to 6 work release program by inmates. Siya nga niya tretelen. Gilal nga niya, babiya el mail blakatak maset tatov o ngalang mo ready, ngalang ko lang mo entitlement to tir le tiadi 6 to 6, tatov la 6 p.m. In la 6 p.m. Tiamal formal el process, di akal sabi akal di nga tigingal ak mong taang merong authorize la adal mo toveling kasi imagine masegi man mo ilisiksik lagi to tayo lakad masal la release la adal gilel galubos and then ang mamrula urior gilel mo nga compensation ngi gilel mo talme beto ka kat magil lalo gilel small gilel say taamo supervisor ngi taamo ngalam mo yul local mo job site mududro ngarang so awulong magilel mo official process gilel written I hope tila answer a question ako and up to date hindi ka ako la request to logya babir gilid tila akin masya ako la udas masya me bolsa bel hindi ka kalbol official Okay, the IMR was a baby remember lang mask and that's optional assume so the mask protect themselves and that's good. Better be safe than sorry. Hindi ka makakuk na make up my mother sa namo di hakopi. Oh, the medical the blood oil hindi. No, we asked the expert that tomorrow was saying less than 50 lang nga sila imo room and di ka problem. Okay, kadalo mo me soray asu ngariya adalo mo ko ng ting mga do director makumesra na bergaon metod din diats ba amal in interrupt director ng do
again, sumul ngaria questions sa kamil guk other than nga lu gola 4884848 molas mal kamatay terkaw. Atange. Okay, kami ngaria imora question. Telang telar kerbu la time. El time ginumutra weekdays, mara 75, el Salman Mobutok, ang masal na nga 85, le weekend, warriors sa dila nga increase the numbers. The Vice President, nga gidale, yal kalabus gidara ang SRC near completion, alupin. Gimlado tong presidential girel where ay gimlado director. I think we're looking at end of this year or early next year for its completion. Si tuliga mo talbatokal police na correction sel capacity say amal clo akala tong sa director mo kora mosma ta sentelal 200 building capacity to hold each building about 100. And ting blili nga niya male adults, nga niya female na juveniles. I see. Okay, because we're direct more manpower. Well, it yan mo tool complex, and then you got the grounds, and they're 2-story each. Sida Salmal available ang utilities ni makadalam sa generator, alam ko na mo tadinggil mo, Yakaral, makilala mo sa iyo. Maral wajse, kaya halbus nga circuit, siya nga medal mortal SR ngalakle. Oh, nga niya medal mortal. But anyway, hindi completion rin niya dirgahal. Oh, so we're looking at early next year at nga mo si Edal move in. Tuloy ko na temela police week direkal pa sa teala director bolong at adul gila ko na special task force sa Lugsperi murula prevention or malim kasi as you know over the weekend ng mamano. Wajse. Ay tagadam na umarikala our oceans. Time liling, di mo mereka April, o nila Swiss ba nga summertime. Graduation. Nga start to graduate, mga prom. And it's also celebratory time. Magkulad, di na ka-celebrate. Di na ka-compounded ka problem, magiging mag-close check sa WIOA. Pergible mo la spike or sige del abuse ra Rome, bakal lima Rome, Tragakal bakal. So, wagel na miracle time, simple way sige del namu time at celebration. Agibloon malala bulis regal bet 7th division or 6th division. Almol nga sort division of patrol. Mongdo lisel manpower agigi del peak hours ng gimagay afternoon mo midnight mo atutaw. Mong betok al bulis sa luyor. Rira maldi proactive kamalas malomdem tiraw iral accident lo spagigil to mitko checkpoints madili ka stationary surveillance madili ka malal monitor talgibul ko lang bayong ilalbol alsim le lisrak tugo el dinil alubang jakal sa mingil ko at talmal level ko intervene. So, say a project that is involved at time and it's been going on for the last 3 weeks. Okay. Garam lagi ang aramot time nga ni game yar bulis baka na blue light at this close bar. Ngalagi. Oh, kung dili ka malbol blue light gigi. Oh, alam na to kamlay mga ito. Christmas during the summer. Oh. Badio ma class kergi to. Christmas ali tigel on them dili. Oh. Ngergel hal kong tel ko. Ali ngil itasil sa. Oy, Manuel Tasil, former senator, Vice President, Director, Arroyo, Oventry. Okay. Ay, gani na tumulong quotation, Ger. Kaya na imo. Wala na observation ng kami, sumama ang rabuan mo, matagin, kasi nga naman ko na maldi suicide up. Oh, okay. Oo, Ongero, Ger, di na sinal, no, di mo sumara, starus ringi. Okay. Pamsulang. Okay, meiga. Oh, ali ko adra mo. Tuloy ang matabak kung silgay sila sinan wal sa director ako ang babal sa racing. Oh, update to sell investigation lo sig regarding asuna.
mal na mo alam mo blotak ko masing dil kang artyang imla kalora ding dili ka kal na mo dia ka adal mesang na mo dia ka phone calls na mo dia ka contacts nga gele information will make masing ka most likely na deceased maurere lang try malang ay may last moment ringi where was she and where might she be now? And sige dagi. Dito ka possibility rin nga simple fly off island. No. Oh. No le agi opa passport ni. Oh, I see. Other uyak masing last no nasa March. March 22nd. I see. And then they've been trying to contact her and niya tol masitaka do text ditiral adon mo nga liya ang lumalak masingkan. So agim la di del al try di ko si masing ang RC. So awala dir ka roy del mora conclusion may gimal dir ko nit ang Israel adarabalu ang anya mo dengay ang lam turmo la mesa ang anya mo si please call your mom Blair Willis ay kayong sel siging kal nadilit ka din naman malula agal o siging. Okay. Kaya sel next issue. Oy, sila talbok next issue kaya la ato ko ra self harm ra mi kaya da mal makita mo daring iling el buy el ara ke tulig yung wal blabol 4 ra al sila gal na mo mrekal. Oy mangwal wal maktakuda mga kura udaswa wa sa itial agidel amigida ba al do mlamo kura ngara sele level na national crisis masigida kura ngari artedung tedel kim ad do kura se ngara kura morole level sebe el magida ba kura klol al do rabelu mabol sebe el kura ka klat ka bol sebe el ngari al do toba del el girir tegid toy. But sige dia we do have a 775 talk tiang tirakal game partner up lang gila Ministry of Health and Human Services tirakal ko rasa iralong umgatong hindi sige dia ko ra ginatal amo matmok paring ilogiwa Ministry of Health and Human Services ako ra taletal si edan magi recognize ringin wa setiam lamo kiral at all ra national level. Ito kaya ngariya psychiatrist Dr. Bing. Yang ngara hospital. Sola engge gestra adra IOC all metal COVID-19 am na create up tokon mondara dalong lera trungal kama kausulim tokon mondara na so applications gida other belang at gida se well bo nga kamora masa ko mo mudrudo de imetala la ko ban mga sun be ako brega pa il mga ragi kita direct lead into problems sa suicide manggil Dr. Bing aktu invite ringi sir Thursday na tiang get mat load me tegi de shora IOC magulungit ringi la sen bol el health program na tora suicide la increase dia ko dengel wasing ngara kose se ya directly agree with me wasing COVID-19 am na create more problems el mora tokla tarangan sa selakal maudod makara lalu amran more la create drama monday umral gire del ngara prevention so how we do that namoria government namo gire identify qualified specialist manubit adan mosbir el merura such a program invite other memorans manubel medical radio station television station at olasmel reach out el mortil gigil o gigil number 4 el buigel dir mosmer de hal gigil mosmer dinga dia mon del ngele dim la adan mosbir o madabo concentrate prevention and by more effective radangara o tangara asen kasora motodo karngi preventive lang atang kumta sa nga prevention ng it's more likely help us a lot le lang other la plon mitakring la say when you have a problem don't go to alcohol and ask alcohol to help you that alcohol going to make you feel good just for that moment and then the next day it's going to be worse the problem is still going to be there and a hangover it's not going to solve anything so what we're going to do we have to
bring some specialist psychiatrist lang at tigigit ya appropriate atin me lol nga sir gidelet ya population na 20,000 or less ever go mal bulal imol pulo. Okay, ngargal lu kadamle satellite metel gitul. Ngargal lu dirgan ya karim. Ari bagalat tut mustaqbal imo. Amen. Gayo bagalat kolbay. Ay. Ang pandi besar abal bagalat pasti. Abal betongar kalbus. Tungar abal bagalat blasur bala. Allah bla wadur balu dan khafra sentence. Ay. Algo tadabo eligible mora paru. Tungar joel wasi. Grabot dia ko basukte balu 23 bolsevil Rosita Rolele bolsevil buona parola bolsevil botto del tradizione del lotta bladitil disciplina base se quasi ai bluto todo dia sabel butto dia sabel butto bestia Okay. Sakal ma-cover kung sa director akon. Okay. Sakal lo makatakan ngin wase kita tuira ala. Sel suko mangka akmangwa ais. Al suko maka amle convicted ra trafficking talang kultrawa ais ala akmulwa sentia kal CBM el mo eligible mora work release ang ngrangklel. Sel dukuk tebora parol el sum kam la survra wandur da kamral waiseng bral wandur da sel sentencia ka ngaria parol board del girel mome se review tial requester ka mendial ngal minister justice wa director akwon ngegi dak mulwa sa kamura parol ndia ngaria parol board del chairman ringi ang kagidle pastor balko santario etilgegi dia mo ome saigal babier o gore decide wase the grantor shall request the cow for parole. Laksa ti ala direct ako ang balsel ko mo kami. Hindi kaya lolo ko vice president gigi. Hindi kalau mama amalil talo ba di malusuk masinta mura parol. Parol board. Ang aling sige dalo ula drax. Ang aling di eligible mura parol alo tomo eligible kale rehab programs. Strictly straight sige sentence til Isabel up to 25 years di kasi mga niya unless tumura korte tumura president malapardo. Okay, kami tungut ti alcohol nga rai dry may. Ali wingil ga kasi nga dry. Maluwi afternoon. Malmusawlar bulis kada mereka sulil mengarangal ti albalu maulan ngariap gibil bud. Oy. Malumara direktor sebelor ti albla bulis. Makamlu tilkora extra director makamlu tus moisel roadblock maluwen checkpoint loruri sel stobam lai le 1980 sa harbuli sam ultim stobam lai aul spera goro state curfew lo paulum nagarial multil stobam lai makam dimna singa ulmo mamrura a roadblock stobam lai seguida gora yakan standing. Okay, sulara karib. Mansulang lagi le, lupa ka na ilay. Select, ngala mong yes, yung enforce la Coro State Curfew Law, logi wa checkpoint. Le semal blokatak, di algilil nga niya, malay, alubong underage, nga legal. If I'm not mistaken, sige del time, a curfew amal di mo 12 o'clock and di ka adol gilem brayal unless nga niya umil upsode hospital alubong nalail mo lume alubong nalaul mo lume elat yal mo ngil lang al checkpoint ya di ka required ala Title 42 traffic law al giram al assess compliance mas sobriety and this atlet tegi dumit ko di ka target Jagi mesakala la ko singegi mo siswi. Random luyon. Jagi all plan ngi maya ka ngi mrong ito. Sektuk masi random awala gim to lagi mla decide masi mo every third almlay mo every fifth almlay mo every sixth almlay. Ingegi that two mura checkpoint and subject to
tiagi del compliance, registration na update, ko license na limang registered. And during that process, yan suko magitulungo na bulay lang. Kada maakuk mo sil talaw yun, which is the surprise. Yeah. I hope pak na answer kalim. Oo. Direktor, kung yung nga breathalyzer mo, labar ilange. Yung COVID, maul mo lagi mo. Okay. Del COVID am na to mali. Tulig ako tal club ko lagi nila announce. Album ko ring singil. Al mga lokal na rasyo. Agire dal moklagare. Mereka kung masetisis ko na happen. Mente kasi adal ko rawa siya. Timla ka parang surprise na ka. Mang timla ka mo tangi. Gawal, preventive health check. All right. Kangal lundur kanya hari maling lagi mo celebrate trabudera director Agwon. Tiro kanya hari mendia magi mo birthday. Saya kira ako alas terjadi lugar lain. Okay. Kalau botol berapa juga di investor del botol berarti. Director, algo berapa? Kalau dober saya sendiri ayal proseso, ayal belar proseso. Belum, albulis serpal bel responsible for aja. Toa work support jadi kira lo jago ke pusat dapat pen lo ke di baru jadi or organ sih. O ka kumal gorsel Mrs. Blay? Lo. Kumal gorsel Blay Mrs. Pandihan Blay. Apply lo. Okay. Kome nga latest kukal nga ka sales tuang milses mo. Dak update gila lamlay milses para sila blu lang alom diak namek masigale mlail mases para kularal. Agi di top da announcement masi please lakam berem limbra kularal. Musiklolele mu beringil ngaringi atele del mlail meles bagal mlit. Kotal meringla ada yang blol dia witness ya nga la milgol el bulwadra ababl daw sede al bulgur masindagi molmol investigating sila way sige da investigation ng usually yung rega dingi mingira tokoil mek masing ata al asid subit yan like alam le mokte galing alim na mek masya mokte galing al time siyem la mot trio golam la mot to klogolil sele samlay ta di mon tutim kumray or ulgile al sugo mga niya to ko omo dingay malubar adara blulo dingay gilila trata maulay please em color kama may uspe anges mo reyek masit trata ang mo audiol gilil. I hope we can do more than mal. Oh, ela selbara malgeo ko amina ngaralong relal kontir kamera investigation ringil whether ang arson malubeng electrical. Yes, hindi ko malala investigation ng hindi ako siguro comment at masing mal accidental lalo. Oh, hindi ko kamera raw. Okay, asun diga kari mengaral lu solay di mor kadi selgi bombreka lo burte merko posib emel thing ape kumandior kadi. Okay, kadokora ma merakrek. Oo, ay sa kan somul mo de se sermi rogo ya lu. Okay, mga ka, tuloy ka mal siya kalo, ay silo, yung tiyam ka maram sa tel-tel, alwas nga kadiri ka mal... Di kami kultur ka ng utiyal last ko. Oo, iba. Go, let's continue. Akmal accessible. Then water officer vice president of 488-3198. Okay. Sa ilang ngidil adal call sila Friday afternoon nga ka omisra ngidil adal ablul sa omisra nga. Men si ML call ra 488-3198. O kung schedule appointment ka Friday afternoon, kami adukok al siya mga nga issue kal siya mabukod ng liya kay nga siya rin. Tirakal mi nga any one of them tirakal siya contacted tir access tir through 488-3198 mal masarak man mga darar adrabalul wasebol sa beul lugok men po ka so mga nga ko ra issue malubeng ko ra service ko miya so miwa ta provider ngi bol sa beul log you say ideal class of sergi ya ko turn over mo ra. Okay kale nali ngil tasils Ngilita sils direct nga ay kermlay plantin tay kale telay terngi direct na matin tel kape ay kale license plate terngi lo mar testil was in the register am diri
Teams pa dia direktor ng pulol ko na pulis sa Polsipil after ay gay del Mlail YC. Oh, yung gagawin rin. Okay, Madam Tulang po. Okay, Man That's saule tuli gan chalte al man saule mo sa emal kuk ngoy gama man me kuk mol ol tabe bira ur dongot mo kra obviously the Ministry of Justice tiso al mutel mo o ay selwa seng mar nga niya rior al gidel la umat makled sa gidel Bureau of Public Safety Rules and Regulations nga nga gidel kuk talanting ila rior al gidel milisi ultur sa gidel dira nga gidel standard operating procedures al gil alma makatmoklel mo regaro ko el divisions dira mo bangel sa training mo sa edel mal mo implement ay gidel wanra amal nga alsil sa gidel rules and regulations sa nga mo establish a police practices committee mang maral bato kay gidel talanting ila rior tulig mo sa amal ko klumong talmay o bangel me kada mo ngilsmak taratan. okay. Mansulat tulig, maldiswa kal encourage raro kul parents, tira oreng sertial program, malwasel suku mga ligem, mo junior, malubong mo senior next school year. Please encourage ringi, malmel apply for the summer work experience program because it is a paid program. So you get paid to learn and have a wonderful experience. So you might encourage kami yun. Any questions, ilkol ra Obisra Vice President del 488-3198 Marcy asabel ngo sukumiw. Thank you. Okay, next. Umal masawla tulig maldiswa kalmut tal lawra nga sulem mal encourage adra blul dide kalwa sa sukum nga niya almost sa mamangar Obisra Vice President trol nga sew mo mo nga 488-3198 or sa par obis ang linglula asmaramal Albebe lang mo with the clock matapos ako sige. Tulig mo. Aso ko man ka sa abal ko sukumiw. Yagi o si krolele o makroliya abal borsel los peringi. Very good. Okay, thank you. Director? Mabuto ka sa almalkol, electi mo. Dami adra mayalas sa man to. Mo point out at two. One Temela graduation. I see. Arangal ka mestri tala mo experiment sa substance alcohol. Tala dili ka mo feel alug tamo sense dili ka multiple depression. I see. Kami parents, kami family members, kami wives and husbands and close relatives, kami ako takmay mo tiragi dalat. Ngayon nga, rumakadol, masih please may mesang kang malatela, yung casual, mamalmal, dingin, malmal, ringin. Mula ka mamay, gimero, madakay ng sale, prevent ringin, madlakalabor sale, cook malklol problem. Okay. Kaya ka din magkakaroon ng alakal. Maklol, all time, they feel like they're at the end of the rope. My message to you, kada kasi hindi mo ilalong mo manapik ng time. Come down. And then maybe less than 2 hours, you're back up. Or 24 hours, it's another day. You're mo happy. Wala ka very sige ng time down. Wala ka collect ka, mo happy la view. Mo sell mal, vital, precious resource git. Moral ya bolgo kada di mo naman rukulen. You could have prevented it. You could have came talk to somebody. Let's say I'm lolo ma'am. Magi ako. At least they give him baska sa self time bumulom daso and then you'll be strong again. So maximize the use of the police. Mkolor ka ma'am magi merong. It's not just citation ramlay ma criminal crime ramlay. Ngi matilagi dil ko ramlam mo sorry lomdas ra self harm. Call us and we'll come in. Give them some time to think about it and give them some thoughts. To include at siguro magmilin so lang gul bakal di ka time ko ramal celebrate to their friends ka mo da sa magaliamlim ako da sa diakal mandar pulis kasi look pulis nga hadigas pe klomal
malunga sugaw ride para ni scout ride el morbe ba next day po ngam ni ay kita sabi del Pero may isang malbisi, tamay la prima mabulukukukit. Okay. Ngung yang ka tumara ulo bong ale la sils el telal ko sing la buila 17 perdera directora la police en adia imolke que lo bal mendi era de bose en gal ngel lu a hotel emergency sugu mendi halo lulu Pati naman tayo Soal close. lulu mura closing mang ngel lu ala ni lang am na open le gorgao ma beskida khade bnu mo osmeriti al program ergit Okay, bakal ba siya kita kapapasawlet tuloy. oy Labay sa mga dalabli. Kaya barak luhur. Ako na sa lekoral. Ibawal kita dal Diyos sa lodap. Rola mapit disi. Agi, blabu na siya kumap. Siya, bahay sa mga dal. Agi, blastat trigil, parblewin. Ibel butra, ulo magalin. Hindi na, agi maabagsi, prerap. Hindi na, parblewin siya. Siya, ba't ito kakin ang blay? Partigal ko ka abulul mo tawal bel dire kalbal stop da wil ger ay bar ba akbar ba sula ba double jo soli takul gal pat pel mortis para dire le tial uro lo ria palo bra uro e di archi bil di tir ba de spire ko klikta tul tui da ai de sergau ba gulit bo bo tri da be psil e bru la urerit okay se ru la urerit bo bre ke pal por se vaya da abulul bo satisfy e wil la ru dire la urerit Pagkaman sa ulit na Diyos, hindi na kalkuligit. Tiga akan toksor elang. Kaya bako kulbol bere kay Loral. Kulbol agil na borgi. Egi borgi trak lugar tatragaw. El bortir ba Loral el selbak, el safe, el diya ako nakadiyor baharal bol. El spacer giya bor agil na borgi elang. Diya ako borgi elang. Tiga di agil borgi elang. Agi di ulber siya agi di bal di bere kasulem. El bladi ako na blokol sirsel. Baka ba. Agel ger el tilo, balu be ger el tilo del pasar su. Egi bolih temu suwes. Sebab kerana bob letak. Agal bay segi lagi bal di berera sulem. Sebab pulau le Rabel Dios. Abul ba oda spak lepkal le bergau. Digar Dios adab ba Dios selgal ba Dios selgal. Amen. Amen. Okay, dia apa beroy de ngat bilang mergo witness kamam. Too bad and dia ngat telo kamam sola in email that can you bring the cake and put it right over here in front of everybody? Yeah. Okay. Hal. Dia share bitak bakal hit terus dia share bitak. Hal ngidi dia ham henga brala ne mergo reng serwam gu ki mingitak lega se mingitak de. Blok kalau mau go. Dia apa beroy de mo dia celebration. Okay, ela sil se sola tru me videm kapsingil ong email buy le tajobira director agwon man bring loador gagi del dir kamla rura urele me match carretera and anyway so amutiate alle sola mo celebrate tra por der ngi mang diabe bot itaklia imora gabzo ngitak okay happy birthday to you happy birthday to you happy birthday director happy birthday to you all right thank you all right what's that email that bring it over and you know don't go away because everything's still live okay all right okay Algo kakatrage ka. Make a vision. Eh halaga diaba baroy de lu alin diaba baroy de la mama kadio mes emlet ma ura dia kan wat dia men dia celebrate okay take a close shot at that okay Ay, that's the middle. Yay! Okay. Okay, ngungyang nalulu ko Mr. Ma'am di man mo ngit kalke era kisenda tulki bringi le gorak lugu. Kalau begini lah makasih. Belugul bol sukur. Okay. Mergo gergalo man ngila show de bringa sulem sola se bedrela malmusum ra audience circuit sola maguk next time arang okay gomanov sauro tel moresia superstation WWFM
We'll be on 24 hours, so don't go away. Let tiang mamrara kapsangay direct. Thank you. Mang please solay ko trim lemis at show, but you'll masara kapsangay. With that, thank you so much. Have a nice day. May God bless us all. Bye bye now.